See, Christians have for bonfire. One bonfire say, one bonfire. Apostle Kojo Safu Nyamidi. Yeah. Ntiani ya ya abosom. Na bi say ni punish wa bonfire Abraham Nyamidi muda. Wa bonfire David Nyamidi muda. Say ni pano wa bonfire Nyamidi muda na wa tiso bi so kada. E apostle staff believe na me believe say the bonfire na me for pani bi me sense na wade. Ye di civil African and say send the same. Ono niya we no kan na ye ni ha Africa no nti nyam som ba ko na da on obia le be gina obia hu mi se ne de na ye we di afi nyame ben na we di afi na nyame ben na we di afi se we fi nyame no ono show fi nyame no ono on to me wakasa and the Bible say and the John say nti ni o Africa bia ye bosom Yo Africa be anye. Yo Africa be ade. For should be any so. So the one fire. That's a mid before na media so because Holy Ghost Jesus Fire. Holy Ghost Fire. Translate to Holy Ghost. Translate Someone conquer. Or someone conquer. Someone okay. But one na anti alabata. Because Saint anti alabata the enemy yes someone. Bone. But one pack Holy Ghost I just fire. Holy Ghost. Mama yen jai na yen kan kwantin ya member the Israel na da one your original Israel na da one Israel na one your original Israel a fake Okay. original Israel for beginning crown for beginning asante for look Egypt for original Egypt for beginning fante for Abusia Enra Sofopani Bishop Kwabena Esiama Meche Odifo Ajabraja Ekukopie mu ewo Apostle Dr. Kojo Safo Efi Edenchia ene ya konsem ekoma abusua no wie no santi ne nkomhye ya wo kire se papa no ede amano no so kire ema ene abusua no na abusua se wo no ekoka ne sa no ebi so ewo different view ede fa Apostle Kojo Safo ho na se uyo obi a odi ago media no so bon se na nse ya ba wie ba media no so wo kire se na wo ye church member ewo Kristo Asafo nimu na abra papa no efiri mu no ena nyame ede asem bia to na ko se won family Kristo Asafo na wo kire se eniye ene enchechra papa no ede ma Asafo no kamye ye se eye abosomsom ana na wo chom lefi se Bible se ye nyanyam fufuo bi enka Kristo hu na so papa no eye ne hu nyame ede ma Kristo Asafo no eti se mpaye kwa ena wo mo ebo ane obete safo nyame adom na ye se wo mabom mpaye no ewo papa no edin nti wo kire se sabre ya papa no ewu no wansan ansori eti Kristo Asafo no wan ena odi wo mo eba be yo mo nyame we ni ensem a wo ka wo kire se nyame se wo mo Asafo no kokko enfremfri ho yabo ede pre prophet Adonai yaba be ensemimu enchemu ne ebise so wo bi ba na se Asafo na se edomo edi ne ti se ehu ne se wo ye nyame a ensunsanso be ena wo me se wo bre no mamo akwa abaje ba too much GH ma so be subscribe to this channel se le be na upload to bro ne first person ya won sa ebedi kan akabika mo ho ne mo di fa akwa aba na fe ye fa komo no enhwehwe so odi fo mo akwa aba Papa bibia boko abade yankopon ado bibia boko de nyame ase odifo na no ye no be ye program abra Apostle Kojo Safo da no te kwa ma wo kwa de wo kire se papa no wasan kwa kopie mo baabi ama ya wo ne ye beba ho na ye ndi kan ne ye misa se ye maami nsem wo de abeto monten a wo kire se papa no ye ne hu nyame e de ma Kristo Asafo no sabre papa no mu nyame no wo he me da se no ase misa nti ahwefo mo hwe ensambe me mpa ibo no so abade yankopon ye obi akoma so bisa de ma no then she me dem nipa na waba abonten a say papa no ye no hu nyame nti no papa no aye den wewu nti den we nyame no we ntimi anso no Bible say that woman nipa so be wu ko wu etin atembu na ede o man nipa bia ona ma asase so Genesis chapter 1 verse number 20 says na mama yemo nipa say yeshu ene yensasu nipa bia wu ye nyame ba wu ni mu nyame sura ena abri bia no odane oseserefo bia wo bibia wo ni a obetu to wu a nti one thing nipa bia wo sisura wo so wu wo ya de ba asase so den ki na wo asase so wo asase so wo be ye den wo body wu a wo be bo abrabo no shania eni se wo no na result our expecting them be me da obi ba asase so be tua boni bi so ka
obi ba asase so nyame fa no so eyi obi efi ateti ye jojo ni amane eni afinisie ni ɔsi Christians afofo bɔ mpae a wɔn bɔ mpae sɛ wɔn bɔ mpae wɔ Apostle Kojo Safo nyame din nti ɛne yɛ dɛ yɛ abosomsom na bi sɛ sɛ nipa no hyɛ wɔbɔ mpae wɔ Abraham nyame din no da wɔbɔ mpae wɔ David nyame din no da wɔbɔ mpae wɔ Jacob nyame din no da sɛ nipa no wɔbɔ mpae wɔ mu din no da na wɔte sɛ obi so ka da yɛn di civil Africa na ɛne sɛ nsɛm bi sɛ ɔno no nea wɔnyɛ yɛ nea ɔno no ka na yɛ nea ha Africa no nti nyamesom baako na ɛda hɔ no obiara wɔ bebree gyina obiara hu ne sɛ ne de na yɛ wɔadi afi nyame bɛn na wɔadi afi na nyame bɛn na wɔadi afi ɛnyɛ saa ne ebisa sɛ nyame bɛn so na yɛsom no because Bible sɛ ɛnyɛ nyame foforɔ bi ɛnka me ho Bible now reading Psalm 82 verse number 1 going ɔsi na anyame atwa ahyia anyame o anyame ɔnkanta wɔbɔ dɔso yɛwɔ tifi nyame yɛwɔ pue nyame yɛwɔ akɔyɛ nyame yɛwɔ anafo nyame 4 corners north south east and west yɛwɔ nyame a wɔn control ɔba a yɛwɔ nsuo ɔyɛdi Revelation chapter number 16 verse number 5 ɔsi na mi wu fɔfɔ hwɛ nsuo so ɔmo nsuo kɔ ne bi báyọ̀ tí kò mìíràn ẹgbẹ́ yóò bí akẹ́kẹ́ rẹ̀ nso bí abófin náà ti. ó rí Psalm 81 verse number 7 Bible náà wọ́n máa ń kásá ebinom a wọ́n mú bí sẹ́ they are the right people they are speaking the truth wọ́n mú yẹ kọ́ náà mú òbí díẹ̀ náà yẹ no ọwọ́ ìdí àwọn mú ká ẹ̀rọ títí wọ́n mú òbí ìfún nìyá mi ọmọ dídí èkyirẹ́ mi sẹ́ wọ́n yẹ show power. Ọfa na ọbọ mpa ebi so a ebe yɛ adwuma ma ɔno didie no no sɛ wotu didie kyerɛ wo sɛ esuo yɛ sɛ wogyina mu kasa a wonya result a wogidie no no Bible si yɛma ne yia wobɛmu yi otwa berɛ ne bi a bɛmu die o onipa bi a yɛn nnua kora yɛnwu nkɔ baabi kɔ akoro wonya the book of promise a ɛbɛ identify nyama bi a nnim akyerɛ yɛwɔ mu a wɔn baabi a yɛwɔ 4 elements a yɛgyina so bɔ mpaeɛ na Africa yɛn no tete mmea na yɛ nananom no wɔn base on ɛyɛ mɛka sɛ nea yɛ esuo ebi yɛ nsa apɛtɛsi ne adeɛ a ɛyɛ esuo ɛna wɔn de yɛ ɛna ebi nso base on ɛwɔ mframa yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a wɔamɛto wɔn emu da ɔgye bi. Sɛ nipa na ɔsi ɔno wahu han na han bɛ na ehu yɛ ɔne wɔn na ehu yɛ nko na ɔsi wahu han ohu na mi prɔfɛta ado na mi ni obi musu mi si na ehu mi han mihu sɛ nia ɔbɔ adi yɛn nkopɔ ne na abɔfoɔ mpempem a wogyi tum sɛ nyame abɔfoɔ di afurisa ne di akɔnaba wɔn na wɔde ne yɛ ne nyame na ehu mi wo ehu bi nti egyina wo hyɛ wosu di adowu ebehu different. Yeah, you have 4 elements. Let me go back here. 4 elements are just to empire. I'm sure I did. And then you come with so we are doing there. Where do you see me? Where do you have money? Where did the end of my water? When did they say? Yes, buy a Bible is not copy portion. A copy portion of empire. A portion of 2 of 1 empire. The boy. I didn't layer more than my can my soul. I said you could be a new element and come out in frama, eja, nsuo, any obo. Therefore, any just one by. Okay. So, new element from 7 days now. I say Monday to Sunday, you will be any element. Friday 4 days. Okay. Monday 4 days nsuo. Do a Monday born not be here. Una matiti ni do. Forget also for no no better. Pay some nsuo, febon by. Papa, you the first bomb, a good crab that man did your friendship bomb by. Now, bonfire, Simonamitim. Now she said, a result the bar number. We are Sunday, Tuesday born. Papa candle soldier, the bonfire.
Nashadi. We are Wednesday born. What the enemy by what element in farmer? It's one name for man communicate. It's my kind Bible. Yanga dear many. Bible no one for only in the check it from Genesis to Revelation. So one I would see when you Bible wouldn't be a customer. And now the beautiful generation are doing that. What Betty? We do be saying I'm making for the baby. I want to trust on other people and so. Or 95-17, yes, we can't understand before I am on the thing. That means yes, we buy every more money you ever do on the trust. Honestly, buy and obey and they know. Obey and then say, when come back the same. Now, what one buy and share that kinds of markets or any yes, we don't have to give for us on that trust. Okay. It's longer, and I'm a way, where do you see me? Maybe they see me. You know when you yummy, maybe you so you believe. Say you will give me your mouth. And you are to stuff with believe, and I remember believe. Say, we probably find them in both of money, you sense, and then I want it. Okay. Ghana, Africa, you will say problem. What the one who better was say, bed, your wife, why didn't you make Odi for yen hwe wo ka se wo se Bible se waye ye enyame. Yes. Waye ye enyame no, waye ye enyame ma ye ho ana waye ye enyame amubi. Oh, adibia wo. Obi. Okay. Na me chiro. Ghana high down. Pedin baako. Se pedin ni be bi o man ni. Okay. Pedin ni ni pa o ba boa. O be the mention yan. Na o se bibi kwatwa. O mo ko pedin na oda o man na na wa hwe na nia nipa ni hia akwan ni kania na ade an umunya ba se wo bedi ni je jira so. Okay. What do you say? Opinion na president odo mo nfe bia ni be se wa no. What do you say? President me gari wa na pon me gari yi. Okay. What do you say? Onya ma ifia president ni be si mo ejina wo so. Okay. Sanity. Ntu we di Genesis 1:26 no ase. Mo ma yem bo ni fa se yi shi. Ban ani ye se. Eti kakra bia we finyame say we finyame no onu so finyame no ono ontu me wakasa and the Bible say and the John say and the Peter say and the James say Odi for the Bible. the kind Bible but Bible baby o kan ya ye tuma tu won kan nwa ba konsem njiro because the whole Old Testament is true. If you John the buy, Yami found the shoe, see, John and Yami found the shoe. Also, Yam then Yami found shoe. Okay. You see, no Africa be a motion. No Africa be a yet. No Africa be a there. For should be a so. Odi for na ni ntem bisa sana se Bible se se Nyankopon do wi asem. So de ne doba wo no pon ma yen. Se obi a obeji nedi no wanyira wonya dankwa enu nti Yesu Kristo ba wiase obewu ye no ono nko na Bible di ne ho adanse se wanka da kamne mo sore esan ko agya ne nchen enti se wodi obi ye nyame wa asase so na se nipa no bo mpaye na obo ne di de bo mpaye bibia wo ye bia ono na wo bo ne din de ye otia se no bo ne dia onya result se nipa no owu ye no wan sore wakada kamne mo Ami tire wa de bi na koye se o power na wa brepa be ma bia ba na obu kwase be ma bia ba na obu kwase na se onana ta o ma me wo film o papa o nana o papa wo film na se o ma me na papa ti ase a ma me na o ma no o fa on ne ma me nda so kwasa won da tie ni kasa gusho fe gusho mi dare 7 days na se only be ma bi nam be ma ba no obebu kwase be ma ba no obebu be shia sa de ni biwa ana wo da na obi no beda kasa o ha wo na o face no ka gusho ni na fe dare 7 days na se be ba biwa. Okay. And so I bosom I won. And say me see. So the bomb fire. Na say me before na media so because Holy Ghost Jesus Fire. Holy Ghost Fire. Translate the Holy Ghost translate Someone conquer. or someone conquer someone okay. So ka say Thomas
St. Paul, St. James, St. One, why okay? Minimum. Okay. Minimum. But one na Auntie Alabata. Okay, say Saint Auntie Alabata the enemy is someone. One. But one back Holy Ghost, I just fire. Holy Ghost. Mama yen jai na yen kan kwanti nya member. Na wo hu ye wo de no mfa ndi so. What I say? So what did say Abraham or ye ni party say wo. Nyame de ne bae. Nyame fa no so. Or ye nyama bebre ye fi Abraham asunu na ba ye. Say the Bible am wo check and won to ye ba ye. Let's Abraham in tears. When the Abraham now to because Abraham yan ko pon mi mobo. Wana ole no mu ni ntia. Wo jedi se Abraham wo ho. Na wo ka se Abraham yan ko pon mi mobo eye soronko. Chen se odifo Adonai ti he mi si odifo Adonai na emi yan ko pon. Enti e bia se me pa de mi si odifo Adonai hu mi mobo. Enu no insusu ye nem. What's one more bomb fire? Okay. What we say? Apostle Kojo Isafunya nkopon hu mi mobo. So Zara Mameneka. Omo frɛ no Safu Nyame. Sa na Mameneka. According to Mameneka na dey say edi na ne Safu no. Wo Nyame o de Nyame na ka ho. Wo Nyame anyame ma no mo wo tumi se anyame be ma. Ewi ase we se bi wo a eni Bible to ka won a won ti Nyame so ma se ne nti wase. Me Bible ekuta me atwa ti edi ya that the African Bible. And the divine commission yawo. But such scriptures ye yini yefu. Remember from Genesis to Revelation ni yawo Bible ko Revelation. Me no ba check for normal. Na ye bi normal scriptures. Scriptures any abonti a wo me Bible. Nti sense na o pie fi abonti a. Osofu ya wa be ya na sori kese Ghana ya. Amanfo wo gbe di na temi. Mo ni be asase. First now oko Hong Kong, Pasima Hong Kong. No ba no ye store down bi. Okay. That time no there Ofinyame. The mentality of Africans and mayen to me koyin. Ti bibini bi abobra na nyame bie ni sem. Onenam yana da bia no ne sikanda no call no ko efuo mu up and down there. Eye. Montu kwan afi nfim yensa no mra no fa ka papa bi metwem no fa nkolo ane kurase oya kwa ma ni so no wan because when you say bibini bia ye ni patitin dia wa gedru ntinyame nti osofo a oni plot ha obi ne dan a oya shoro no le fiame ba osofo a nyame agba no esi ashodan kese members in pimping cover war cover and the asase that mentality and African economy. So papa baba wa obi otu create car na wa ye. I don't Bible is no kwe na kwe madam. In this generation you be a choice ayo. Abrabo a wonu ma obere na gina wo so. Wo pese o free ma yo. Wutie ni obi ni say ono mo be ka kire wo dia be kechi wa brabo nti nipa bebre are limited now we are working time anya nkopọ edi fo be bie ni pani ade bi e ka kire say nya bia no bi se tire yi ko bi hwe bia woni nyame so fu we hu nyame ya kwan na wo ja wo nyame ya kwan to na kofa kwan wo bi bo be bo asan be bo bra na asan Nukwe mkacho. Nti ni ashofu ni bibaye ya shishia abosom no makoresha wako makoresha ngebi abebuo no mu dijatum difo na biyo o shia abosom susu unu ade afran bosom mframo na mframo bia we enye bosom dua u dijatum anya hwe enye power susu mu esi na mframo fa bebia nti nya ha ye no ya how yen Bible say Jacob utu kwan obi bebe na leluku ofebo on the title so ebo ne connect ni ma ne shoda yin sa abofo obi afusan or the bonus si what dey go so she ho so koba so ndwuma oba be yin yamya yo koba be tu wodi better nti so ko asoro na so dey friend better say the meaning of better be obo yen ya no Muslims call
Saudi ni ade koye won prayers a won twabo ho ene ne le na say yesi cathedral won kofo obo bi fi Israel ba ene so ye tinya ye wase se ye hu nia ye wa nka bibini betumi akanyama bomma wadware obi bo otukura nka ene ne ye boso ahabanya ti wa mai we ti we unye bi no my friend back to sender unye bi no ma obe connect to the four corners offer God of iron and metals yami o hwe ndade na yesu wabompa ya kire no obi no betuma abo otu be wura obi pedue mu da onko inyabusu eye haban eye komo banche aban ni ade banche no so wo fudi wo okay ba so oba na obi no beda pe banche aban penyenya penunum kan pusa fe dware we fasting na we nya osa fasting ye no kra da so pe ene kwa your time ayede because you bo oblipe bi e do kra da so ya from an past ye ya me bo fu sane okay from we are 12 ya me bo fu sane we are 2 ya bo fu sane 6 ya bo fu sane you will be a quality time at the bonfire na jo it is all night in yakoye fida na woni mu day no time as all the short bonfire the bar the guys the bonfire ba nyame ntimi mpaibo wa meshi bibi nyame somni nyam pie do edoshi ne pie nti enfon so wo enfon so wa boa be ma be mbe sisi da te bi wo na we hu kwan bi se we hu a wo bebre nti se nkofo na wo social media we nyame be na o yikire o because nyame abo sisi hu no nyame David hu yes and they deceive nyame chi di for no and won ni so be o pese abri bi akoto no nto bie no crash on kire okay no be come crash so be tag so for ka say bi onfia mami kire Moses shia ne nyame ewo wu a eje de wo Moses nyame no di je na di shia David so nyame o sa oja ne ko nsu ho yo shia no nsu no nye se nyame no na akwan na do so anyame ne do so you nyame onu control so you control ja you control fama you ni okko ndua won kan kire nti was Old Testament in the trip because in somewhere say who don't wish kwa beti abrabwase won say in some na Bible from Genesis to Revelation in Africa ya ni boni bi e friend John or ka Bible won e no mkute bibidi Bible dan na the Israel na da one original Israel na da one Israel na one your original Israel a fake okay original Israel for beginning crown for beginning asante for look to Egypt for original Egypt for beginning fante for one obi anya research in corner bakwasem 12 tribe of Israel no asante for o mo hwani na tribe na ba kwa na obekọ bia na jata bi omani o mo check achimfo from West Africa no mo de mo for original in somewhere okay think over the Kenya and I am be me na sisa me hu han first na me sumu no afipo na wato sumu a wato me be mu account this is the corner na so for na the corner say obi bo empire for apostle safo oye ex church member na wo kwa sorry bi peli for say bo mochichi free so as be catch us den chi me wo ye mochichi obi a wakosum ni bi pe onim se na so no hwehwe na ma brese ti asor bia wo ne hwehwe ni na gina nyame a odi asor ni we read Revelation chapter number 22 verse number 16 na obi o hwem bia bi ese quotation non kai yesu say ma hye ma bofo se won da mo nsoro ano yo bofo bia ne mbra adam yan se mbebro ni yesu Bible wan ka be bi kan obofo no kura no oni ensem no ho ahoden o de beko ade beko di bofo no bebro mbra no wedi so akọ asa no we connected to nyam when you say we dey born we do okra na elise odi prekonam we dey born we dey say appoint nam crowd okra no empe enichiwa den nipa bi e wechiwa den tama Bible say abana moje bulu etu ni 12 years na saka Yesu anta Yesu no bi afiri the whole Jesus Christ obi ebu ni 12 years oyare o na saka Jesus no Yesu bi afiri o di fiaka ntinka ubu sa me fe bia ne ma kunu ni so bobra ne kone ni ma ewe eye nhyehyeye we hu aforget de bia bobbo nsam to obeku beyi so still now to be see
Bedi Jana Yaka, or the best of your bosom. Abrabon one Tiasa, you want to social media. Maybe a wobble bread, who is so cool anymore, or chewable from no one thing. Yeah, how did my say? You didn't talk. It did seem okay. Because appear and fear me, fear me, no matter appear pretending or they are built in the ministry. Obakamabo. And you for baby, over face telling your Ghana, and yet, wow, one call for which home, which, that's all for be with you. Me a Juma, or be bad, Nassamba, ye Jumana. It will be bad, and then a Casa, Sunny, or Bompire. Only obey winning no Bompire. Obi no so Jimmy no ma okwa frame na papa ma da resi bi aframe na maybe so pana ma chiro na ojeje memes no ono enipa no kwa papa enyama ekoye ba osofo ne tirem se na mkoto na mse no nti okwa na bi na obutai bi odokwa ewenya ne sa nti ene ma mbe condemn ada papa ne tiaze wa mekasa na wetu kwa na papa ne tiaze na oni Ghana okay. Before you pull him down, don't do. PhD. Nipe bra, and one is over. Because we are say you will pump in people to not one nipa based on ye bini my enti. I'm all chan, I'm all no dream. The papa no other one a bra. Ye made me buy some bay wabe. Okay. A bessin yam. So fee, wabe ya dear. Una wish woman, yet the other Indians not to be a kayamudi. Then you pull him down. Okay. Abraba upon that boy, Nipa washer woman. You'll be a Casafan was out. So, person Gidia will be our fan to the vegetable. Or minimum for you are on count. Now, per trend, now couldn't have them. Oh, no, my own. We are going to say, soon and soon that success. Or soon. Ti on hwe na mi Odifo ye dey enkomo ne ebe wiye no ebi kire se apostle Kodwosafo oyobi a waba wiase pen we kan wan impre no so no ebi so se ko a woku obesan aba wabadada wasan abada bana waba no waba ye behu ne se apostle Kodwosafo nie anam se Yesu kra man se jene se oba besan wi am edi na Yesu won se na oba besan wi mu waba eno de se no o se mre ne nanu afa mo bi edi fo bi ahye kom o mi wa na me bebi wo US all this papa what's in the Yesu go nti obi no ma tonton meja oh koso mo search mo okay e ma tonton meja pade bebre Yesu ba mo na me ka ende bi e was Yesu ba oh my you should be in the moon the Bible say the petty atrocem ne ndadasem nti ya da bo bia no obi ba enye mfinya me ben ebuhua bia botum ye di ebuhua na ni enna nipa bebrebra o mo brana no misi se we hu fie kwan a bo ko wo bi fie be pam okay nti se we hu misi o pese o bo brana esi ye ya se sa de nan so nsuo mframa eja abo nsuo mframa eja ewia abo pa mi na me de ba ko ne te se nya ma na ejina so this fraud man na yin okay nti se we hu a be kubon sam be chichi fi aboso mi akoto won egu forget eda bi bae na ontumi na na me ne di nko eda ka kire mi se na soro okọ do sofo aka se mi ewura no mu se se ne na na mu ja tu won ma so ko tungu toilet ko gugu bola so na dende eda nice na o ye na dwuma okoba ono so ko so do ko gu toilet oba no so no o isi if you okoto ade ni buki bia ne japade nya waton ade ni siwo wo bo bra ko wani wa ko asore wo shum nyame wo nti ase onye ho na wesi ufi jane nsiwo na shum nyame ko uni baba kwase wo ye be ma bebre so ye kunja nti yakoje eda okay Nyankopon wo ye mobo amen na ombi kwan mu bia ade ba ko a ama nipa bebrebre bi ni nia no eye nkomo bi sei nti yare na bo nipa na to hospital bia wakọ eye hunem femu anam ntuo ayare semba ejina so obetua namo foforo
Apɛ diifo bi no wahwɛ kyerɛ ama. Aka kyerɛ sɛ odiifo yi so abɔfoɔ de ɛnyɛ. Ba Bible Revelation chapter number 22 verse number 16 New Testament obi MBA no nkan. Ayaresa e wona kwan yɛ mi. Oba 1 Corinthians 15:44 na ɔse yɛwɔ honam nipadua na yɛwɔ sunsun nipadua. Nti sɛ yare bia kan na wɔkyinya wanu medura na nkwa. We yɛ soul power, activation of the soul, PT2 and spiritual healing body. Munye bi no ma aweki okra no. Obi wa na sunsun nipadua na ayembre. Nti abrabɔ no ebo sika beto nsem na bibia bebo. Obi wa bobra sika anytime yes sika ba ni se bi obehia problem. No dey solve it. Let's can ask. Pedifo bi no bi se chi no. Abrabɔ se we bi se wa abrabɔ etua. Be kwa bi se uchi. Ti munye bi no ma eyi bu fi wo na ma sunsun nipadua na yɛ den. We so yɛ se kwepri any cardio obi a pressure how. Pressure. What's the pressure near you? Need the prophet to do. You know me make me come for the number 3 months there. But one thing I mean, don't do say okay. And they be a mecca. We straight. Obi odo too kompa. And obi a mama ano. Be our asthma. Why would we be no normal? A bit cinema kama. Where dreams and visions, any brain power, any higher vibration be down so that you be no normal a bebo ama wada so no be where diabetes have tea be a diabetes dinia but yeah one say diabetes in neighbor man time diabetes in within the prophet ado na upper absorption but one thing say me tongue do the sayare and I will say stroke about you be so need stroke cannot to we be no normal so nti obesore ejina ne na so say body yakopon die me we don't pay about it sciatica ena bam obi a wo dum pemu ha obi wa ne kotodwe obi na sra sentin twetwe no obi wa ne spinal cord mu ya ne ya obi ne ti fatu mi dwa na uye bi no ma ebetu ase eje dum pemu adwuma nti o de obi a na challenge bi a wo de name ewo uni pedua se wenya accident e fa adade enhye ni pedua no nko ade a osoro be kasa na asase be di wo so stroke about obi a previous anansa akyem uye bi no ma etu betwa we eni about obi a we ne suye wishes you be no more how be was bia no be situation about dey yankopon dey bia abrabọ no ne yen for you ni e do so si na e bi ni ana wan ti abrabọ no bo ase abebo brasa pe di fo bu wuchi now abrabọ na gba kwa no akopem no o bi se wo shebreti ma no so bi di wakoja obi a wan kasa obi aje wade na nipa ne so pa fa me kokot no no twe man so bia wo se nipa no ni mebi ogina to so pe di fo bi obebo aba sa kan wade body and go on should be no you be akoma so inside here amen abusia aha ene brema kwan me de nkomo twetwe ni nyina esi e message so be ja comment e comment section ho de ama me too much GH subscribe to this channel so na be na upload me to on the first person here on Sabedi Connected all the social media platforms so for too much GH o subscribe no like no share na wo me bi so enye bi ahwe me din at the dark code ye be sensia